Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma? Kasurkar kalau siulut iki jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Katul Plaza hayalong man gogawi nakimat waman kam umo jentut yakipait ba karilum jantia heywanai por chai por mi I auri hawa krong dan gonaki kari na West wa East Giant Hills. Hagni ka kanti u Deputy Commissioner go West Giant Hills haga khanyau tri umach arhaja arphonru depen mi u ya ka hukum hadin ka yalang wada chong haga khande tri February hey wada rai wa krong no ya kadan na waro ki kari like ki wana chnong yalong pas I pramer sabak muswang muthlong mo kaswan nang ba wa mi mentedu. Kamte ni kasingi kisen JNC Western Zone chirup wa ka PSM HYC wa ki wigi sen ka mai kari dalaya chem ki yo Deputy Commissioner of West Giant Hills u Abhinav Kumar Singh wa percha ye krong dan yaki kari ki wa yaki number ML04 wa ML11. Hadin ini UDC dapha au yaki wa laya chem wa ka ADC ka DV lengdo wa nei te wan de chem biang ya UDC. Hawaya kalam wa hame hi bamon waman u presiden ke JNC Western Region da ongu wa katni kani Katul Plaza wa pelai daki barjela da yo ben go ye hok ki kon krilum jentia de wale bor we krong dan naki keri da ongu wa hawa kali na UDC hajrong ke yigu yurim wa penmi ye kani ke hukum nei liang UDC da ongu wa da yo bor naki katu katni ki wa hechnong wa ki sen we ini de pen sngau CE de wa jor ye ki pajba akathany nei baha pen dagi bru yong I hi wale ye ini ikam wa chukor ye ki pajba Cuk da ongo wa ini ile ki wa hechnong kopsar MEE chalendet de wa penrap wa ke JAC penhapok gani ka tayaw da chong perkhat ko ye ini ikam khanang yo sup ki pajba Nei gasngi wa ikona chopai ba ikam ki ujuk pre man barabor man lagapor nei benta yung kayap yung pajba nagi gi woro nei gasngi the one is any DC nei benta ka title kit da am lang le sirup wa kesen PSM sirup le wa HYC JHAD ka kamju le wa ini ki turis ki wa ki nongyak keri wa kamai keri si isha wada hagatai tolgate wada pelai di gidekar karena wajing sanksi wadap wada yo sedang ke ban ben ko yo roj ye ke kon yung rilum jantia yang dan nanti ke dau di hiri kam ke kesin ko nengkong kam ke jeng sedang ne gesni jabut deni ni dau we ile hakai ke rukom chnagi yakni ke order anpia mande chami de yo we de khana gile de am class meeting ke yong kitai ki wakwa ni benta uchna yakni ke order ke rukom chna yakni ke order le de dep kli yo DC de ong I nagliang yong I ni idau hakai ka rule hakai ka anchna bi yakni ong ki lengba wa ki wa chnong katukan ni lengba wa wa pensnyau de ki tigisen katukan ni lem de khok mat lo khok mut kani man ko pensnyau si jor ya ka ye ki jet bru ya ka thau ka than yong I khamtam po yong krilum jentia awayo I panpia punde ki bru yong hi usdang ule ini kam u pensnyau si yo pait ba la da pai Haga tu kesni, ngada klam cele, kat ni dedap, detip I waro I wato wa hi kidau hi wa support kat tu kat ni ya kini ki dekhar kam ju krong paisa haga tai katol get. An pe ya manil thok tre hini the champs kit I wato wa skit. Wa sebi la wa sausi wa kitu
kita kiwe het chnong le da thau dukat upelaj yaki don hi tangwa kita kiwe chawi non ki chnong man to krong kani to ko personal si yong i de i la sedang le i de yang scam i upelaj yakini ki ML 04 kamjo wa ka ML 11 de ko yo pela kini non ki bru ki kwa semen ki em chalandet ki jing sniao de lai ki de cham ki wo DC de chong meeting ki we de chna ki da ki yaki ke role de pensan de ro ki yo BC yo ka ke role akti kani to tua yo pela do ka te man ke li UDC le no yo pi kini ke role le kilometer san kilometer how prateli ki chnong ye kita wi do no em ke role ka tol get kam kate da le awa duk san le kilometer kita ki chnong lagi tang chawi ki chnong nuan man gi wacha lum pisa kani to ko wa em chalandet kani to ko em ko kwa yong ki kichimen kerpat kat dang mut ya kita ki wi ki ar ton ya penjam ya kani ko to udale pi malan pi maburi pi kat buri le idio ine full ne bentai wa to wa dai chong perkhat pi hini wa em ge jemut yang pi chalandet dan nagaliang ge yong i kamte dan hiu ong i nei gasni nado mentu nei kam ge jeng sedang de wan i hini hawa chirup we ki nong kamai keri chirup em ki wa em private chirup le wa ki PSM chirup le wa SYC chirup le mut wa ki pai ba ki bru pai ba de wan senran lang gi i hini i le kloi kamukular nado mentu kesni hapok yang geni tiau upchongi daka ka JSC daka meeting ko kurpang u join langi u krek langi u pembat ya kesni cepi ki pai ba u yeki de woteng hapok kayung